tukaririmba bitatu hari turirimba tukaririmba ibituri mw'ijuru igikorwa kizosigara no guhimbaza Yesu nashe haleluya rero imbere ko twinjira mu ijambo reka nshimire uburongozi bw'ishingiro ndakunda Afurika ubu ndayihisemo abagenzi benshi babuze Imana none ni mukayaza ndonsa abantu tubikomere Imana amashyi rero umupasitori bakunda bakatike kujya kwa runaka yewe Dawidi haleluya ndo mwishengero paruwasi Jesus House inzu ya Yesu kwa mwishengero Redeemed Christian Church of God iri mu Kanyosha kugira ngo Yesu nashimwe cyane Imana niteka kugira ngo nze kuba hano gusanga ijambo ry'Imana rero tubashe bari kuhanga urugo y'amashengero murabubahwa kandi bayazanye mwakoze kunyemerera ko ushobora guhagarara imbere nkunda kuvuga ngo sinari ukuri ariko Imana yabaciye kugira ngo ushobore kunyemerera Yesu nashimwe cyane buriya muravuze uruhusha rwo kuvuga hano ariko Imana nayo ibyemera ko tubivuga ati rero ndashimye cyane abajene muri shengero n'umurongozi wabo hajya gusakisa amazina menshi bijyanye tubonanye ariko yagiye neza yategereye neza naziye gatwegera tubiriya shengero byane ashaka muri moto zehana n'abikorana rero nukuri naryohewe nanezerewe mwabibye neza dukomere Imana amashyi bari dufise abakozi badasanzwe bavuza neza tubakomera amashyi mw'ijuru n'ibindi ibintu uvuza ngaha rero mw'ijuru koko n'ibindi Imana irakoze cyane Yesu nashimwe cyane hanyuma shima Imana data wa twese yaduhaye ubuhingamo kugira ngo tube muri kino kibanza ndi umusore mu minsi izagiye kurushingana musabwa ngo batama bacu bakapanga ati iyo ni bebi kandi turakundana cyane ibyo bintu biraryoshe nabo ngiye ishusho jewe n'uburongozi ariko nabo ikindi kintu nababona ameshaga guhagarara ishengero mugabo rubavu n'urubavu ntiruze ariko mwana mbonye umutwe wavutse rubavu rutarabagura ntabyo kurika kumuhamagara ndazi Yesu nashimwe reka rero tugire mu ijambo ry'Imana tebe yacu umuziki n'agahogo kacu n'ibikoresho twinjiza mu mutima wo guhimbaza Imana nibyo Yesu nashimwe nari kubanika ku wa gatanu ariko byamuye twari dufise ibikorane mu bikorane murabizi mwabonye ni byiza cyane muri bikorane mugabo navuga ati uyu munsi ndaza kubaha rero shima Imana kandi numva nanjye mfise umutima wo guhimbaza kubera iki Imana ikora ibitangaza Yesu nashimwe turiko turavugana yisize mu modoka turengana n'ikamyo y'igitoro kumbe turiko turengana duhuye haca haza imodoka imbere iyi volcano ntabwo bakora ngira kuko ndazi ko twavuze Imana turi kumwe natwe bibitwa ko Imana iri ku ruhande rwacu
notinya hanyuma numvise abantu mu modoka ntabibuza imodoka zasohoka gusoma Imana idufashe rero ubona uririmba kubera ko Imana ikora igitangaza Yesu nashimwe je kuvugana n'umuntu wese hano yaba umujene yaba umupapa yaba umumama uruhimbaza nabo banyekuba urabahimbaza Imana irahimbaza uhimbaza Imana ku buryo butandukanye ariko ngo magene tuvuge ku muziki tuvuge ku bahoko Yesu nashimwe cyane haleluya Imana yacu yakucura Nida kiasi Imana bahimbaza Manweza Deka sigabatije haza abantu batanu Ingoga batanu Yakubu batanu Oyo kuzimana n'ibireka batanu Okay, tumanya abantu nacho batanu Tukoba dusema Imana umwikirane uraza gukura amakara Yesu nashimwe tukoba dusema Imana wese asali cyane Masaka batatu Yesu ni nawe kanda msabe ni zanzoe ni zana amen Yesu mazima Amen gosh Abusazima mutima muhimbaza amen Bahanzira urusumba byose ubijurisha ijuru byose turaciye bugufi imbere y'inyoka zawe tugusaba kugira ngo ubwenge bwo gutahura ijambo ryawe ibyo bizakumvira kandi zo kubikurikiza mu izina rya Yesu Kristo amen Nacho yasenga ariko basenze mugabo bafite urukundo reka mvuge uyimashaka imodoka uyashaka iyo turangije amasengesho wasenze uyashaka umugore uyashaka gukora muri perezidansi ibyo bibasa bagufa amen amen natwe ngiye gusaba kandi Imana ihari Lite como Imana yose Hello Lite Imana inakumba Lite como Imana yose Wewe ikasiri Ibirimo y'amaboko yawe Yaguhi
uyeje sinitayo kundibu ndakuta abicho dirama Imana yiheza kirani Yesu nashimwe hari umuntu usigisha twe aba bantu barata bakagenda kubirira Imana umwe agakomera kigomba Yesu undi agakomera kigomba umugore undi agakomera kigomba amafaranga undi agakomera kigomba imodoka undi agakomera kigomba akazi acazi umwiwe ikigere cyane iravuka ihimbaza yani nabo bikiwata abamarayika kwani kurana baramuka abamarayika muturase muri busa baramuka ariko Imana kire irakeneye ihimbaza benshi baza kwitore kurana n'abantu bahimbaza ariko nibaza guhimbaza Yesu nashimwe haleluya amen nenda kwaso protokoli yako tunasura kuso na jana hili Yesu nashimwe ndio kigawa kwa sababu hiyo tubigie ni kwa kweli ndamene tukasika ikani Yesu nashimwe kuhimbaza ni muti kuhimbaza ni usiku kuimba ni kutanga kuimba shotuma ihanga Imana rihinduka kuimbaza umuziki wacu tukoresha kugira ngo twaje ubwami bw'Imana Yesu nashota babaye turikumwe babaye batwaye reka nakubwira ituma bimbaza uyu mwaboneka narabaye mwibamba ukanyosha hanze ariko niwo bintu nuko bigenza n'abakona abo ishengero zibaza bavuga ati vraiment ibintu byo bika rero kubera ko hari n'ibyandiye hari famille yaciyemo bari basima abari Yesu nashimwe kandi aheza cyane mu matara ariko mubona tugiye umutima murayibasima yaha abamusazi aragira trouble